هادی صبرین داره قامش نکامن گریوشینا او دلالامن ڕۆژە هەفتێ جۆتمەها 2011 ڕۆژەکە پڕ غەمگین و ڕەش بوو di dîroka bajarê Qamişloda. Duê rojê de stêrkek geş ji asmanê Rojavayê Kurdistanê xuricî û siyasetmedar û nivîskarê Kurd Mişal Temo hat kuştin. کشتنا مشعل تمو او قاسی به باندور بو کو کرد لهر جهی بکورانی هجاند و ده هلبستین کردین روجاوا ده جی رنگ ده و ناوی مشعل لسر زار و زمانان گریه نزار یوسف هلبسته که داوی جسر مشعل و دبیجه دو ناپجرینی آفجانیه دو گولین ترسو دو دلیه ده بی ارزین پینکری دزین روژه بی بختیه تو هلانین تو ریوی بو لویجینه دنافبرا بروسک و باهوزان رهات چه آلاف بو آلاوا دوزه بلند کر چیرۆکنویسێ کورد حەلیم یوسف جی بشێوەیەکی هەلبەستانە بەحسا مشعل دەکە و دەبێژە ساڵ 2011 بوو ڕۆژە ئینێ هەفتی دەهام بوو ژنشکێڤە ئانی بیرامە کومرنجی ئازادیژی هەردوو نیزیکن و مرۆڤ نزانە کیژان بەریادن تێ هەردوو چاوێن خۆ گرتبوون لێ چاوێن ملیۆنێن کەسان بنقوتاندنا خوینا ویرەڤە دەبوون خوین دلۆب دلۆب ji ser textê goxwe ser dirêj kiribû diket erdê pêre jî dilop dilop tirsa kujerên wî zêdetir dibû azadî jî li ber derî rawestiya bû dixwest silavekê li wî mêrxasî bike هەلبەستوان مزگین حەسکۆژی ji bo şehîdê Kurd Mişal Temo helbestekê dihûne û dibêje di cotmeha Çinînê de darhenar û qamişloka min bûye pêt û ar ban dike keç û kurên xwe xortin û werin civînê هەلبەستوان عەزیز xemcivîn jî derheqê Mişal de dibêje vedenga te bilind e sulava hawara azadiyê ye were canê buha were neviyê çiya aviya li ser rûyê giya navdayê spîdeyê û hilata roja nû were dibe ku Mişal Temo êdî neyê lê azadiya koşxwere kiribû armanc û jiyana xwe ser kir helbet wê rojekê ji rojan were Bessam Mustafa Rûdaw